So the next will be the first speech of today's session. It is about the teaching about Islam and peace. Islam means peace, but what is the teaching how to preserve peace and how to introduce peace to the human beings? The speech will be delivered by Imam Elvedin Hajibulić. Tako polako stižemo do današnjeg prvog govora koji će biti o učenju Islama o miru, kako uvesti nekoga, to jest uputiti u to učenje o miru Islama, a držat će ga Imam Elvedin Hajibulić. Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, draga braći i sestre. Želim vas srdačno pozdraviti u ime Ahmedija muslimanskog džemata. Svrha našeg današnjeg okupljanja jeste da kažemo šta naša vjera uči o miru, da bismo tako dali svoj doprinos ovom plemenitom i neophodnom cilju. Nastojat ćemo ukratko izložiti šta Islam uči o miru. Prije toga da ukratko predstavim našu zajednicu. Ahmedija muslimanski džemat je osnovan 23. marta 1889. godine u Indiji i njegov osnivač Hazreti Mirza Ghulam Ahmed tvrdio je po Božjoj naredbi da je on obećani reformator, to jest Imam Mehdi i obećani Mesija, čiji je dolazak u kasnije vrijeme bio očekivan pod različitim imenima od strane pripadnika drugih vjera. Hindusi su očekivali Krišnu, kršćani Mesiju, budisti Budu, a muslimani Mehdija i Mesiju. Mi vjerujemo da su predskazanja prethodnih poslanika bila metaforički izražena, a ne doslovno, kao i predskazanja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem o dolasku Isa u kasnije vrijeme. Mi vjerujemo da je Hazreti Isa alejhi selam umro prirodnom smrću kao i svi ostali poslanici. Hazreti Mirza Ghulam Ahmed alejhi selam pod Božjim vođstvom razotkrio da se treba pojaviti samo jedan reformator koji će predstaviti sve obećane. A njegov je zadatak da konačno uspostavi mir među ljudima. On je tvrdio da je on taj Božji izaslanik, da je njemu poslata uputa za reformu ljudi ovog doba i obećao mu svoje pomoći i potporu, da ljude vrati Bogu, da je postignu mir sa sobom, mir sa svojim stvarovacem i mir među svim drugim stvorenjima, te da sve čiste duše ujedini pod zastavom jedne univerzalne religije. On je vjerovao da je Islam konačna i potpuna zbirka zakona za čitavo čovječanstvo. Poslije smrti osnivača za duhovnog vođu zajednice izabran je halifa i sada je na čelu pokreta peti halifa Hazreti Mirza Masrur Ahmed, da Allah bude njegov pomagač. Naše učenje, koje je osnova i bit učenja Islama, što dovodi do mira među ljudima, jeste da ispunjavamo svoje dužnosti prema Bogu, to jest da ga obožavamo, da mu se obraćamo sa zahvalnošću, molbom za oprost i pomoć i da ispunjavamo svoje dužnosti prema njegovim stvorenjima, to jest da služimo ljudima samo u ime Boga i njegovog zadovoljstva. Do sada džemat je raširjen u 180 zemalja širom svijeta. Ima preko 15.000 džamija, skoro 400 škola u Africi, 39 bolnica koje služe svim ljudima, a ima milione svojih sledbenika i ovaj broj se stalno širi. Naš moto, sada već poznat širom svijeta, je ljubav svakom, mržnja nikom. Naš džemat je uvijek otvoren za dijalog. S ostalim vjerskim vođama i velikom broju zemalja organizuje i održava međureligijske konferencije ili konferencije za mir, koje je započeo osnivač zajednice u cilju boljeg upoznavanja i razumijevanja među ljudima, u svrhu stvaranja mira. Ukratko ću reći nešto o islamskom učenju i o nekim principima koje predstavljaju temelje za stvaranje mira u svijetu i za rješavanje krize kojom se svijet suočava. Sama riječ islam znači mir. Kako je onda moguće da religija, čije je značenje jer mir, može stvoriti nered na zemlji? Učenje islama upućuje nas na to da smo dužni stvarati mir među sljedbenicima ostalih religija. Prvi i osnovni princip za mir među ljudima kojim nas islam uči jeste da poštujemo vjerovanja drugih. Ako tvrdimo da smo muslimani, nije dovoljno vjerovati samo u Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nego je naša obaveza da vjerujemo kako je svakom narodu Bog poslao poslanika, kako su svi poslanici
prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bili od Boga, te da vjerujemo da su bili istinski Božji poslanici. Kao što Kur'an kaže u suri 35, ajet 25, nije bilo naroda kojem nije bio poslan onaj koji upozorava. U jednom hadisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao je da je bilo 124.000 poslanika. Prema tome, mi ne možemo tvrditi da smo muslimani ako ne vjerujemo da je Isa bio Božji poslanik, kao i Musa, Ibrahim, Buda, Krišna, Konfučije i ostali. Prema učenju Islama, mi vjerujemo da sve velike religije imaju kao svog osnivača velikog poslanika. Časni Kur'an u suri Al-Imran 85. aje kaže: mi vjerujemo u Allaha i ono što nam je objavljeno. I ono što je objavljeno Ibrahimu, Ismailu, i Ishaku i Jakubu i njegovim potomcima. I ono što je dato Musau i Isau, poslanicima od gospodara njihovog. Mi ne pravimo razliku ni među jednim od njih i njemu se mi pokoravamo. Dakle, vrlo važan princip za mir je da kao što mi, kao muslimani, vjerujemo u sve Božje izaslanike i poštujemo ih, na isti način očekujemo od drugih religija da i oni poštuju osnivača Islama Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Uz to, ako sve vjerske vođe iskreno žele mir među sobom i među ljudima, onda se moramo složiti s jednim osnovnim principom koji je postavio osnivač Ahmedija džemata, a to je da svaka vjerska zajednica pokazuje ljepotu svoje vjere, a da ne napada i ne vrijeđa vođe ili vjerovanja drugih. Drugi temeljni princip mira je uspostavljanje internacionalnog mira. Situacija u današnjem svijetu je vrlo loša. Mnogo je ratova koji se vode u raznim dijelovima svijeta i neke zemlje su započele rat u ime mira pod izgovorom da žele utemeljiti mir. Bog zna da li se ti ratovi vode u cilju mira ili iz ekonomskog razloga. Istina je da je mir danas u velikoj opasnosti. Zato moramo duboko i ozbiljno razmisliti o tome kako da zaustavimo i spriječimo takve ratove. Časni Kur'an nam daje preispitavajući princip u suri 49 ajet 10 koji nas uči kako da uspostavimo mir među narodima i kaže: ako dvije skupine vjernika ratuju među sobom, izmirite ih, a ako jedna od njih napravi prijestup prema drugoj, borite se protiv onih koji su prestupili, sve dok se ne vrate Allahovoj naredbi. A ako se povrate, izmirite ih međusobno, po pravdi i budite pravedni. Uistinu, Allah voli pravedne. U ovim ajetima sadržana je rezolucija iz koje možemo izvući 3 glavne tačke. Prva tačka: ako dvije muslimanske vlade počnu rat jedna protiv druge, vlade ostalih muslimanskih zemalja obavezne su da ih zajednički odvrate od borbe. Ako jedna od njih neće poslušati savjet za mir, oni onda mogu napasti vladu te zemlje i prisiliti je da prihvate savjet za mir. Druga tačka: kad prestane borba, napravite mir među ljudima. I treća, konačna tačka: kad se uspostavi mir, treba postupati potpuno pravedno prema objema stranama. Zato što Allah voli one koje čine pravdu. Kad Bog nekog voli, on ga ne ostavlja bez uspjeha u njegovim planovima. Premda sve ovo izgleda kao savjet muslimanima, ova rezolucija nije korisna samo za muslimane, nego i za nemuslimanske vlade ukoliko među sobom imaju neke nesporazume. Način na koji je iskazana korisna je za sve ljude. Časni Kur'an dalje kaže: ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon. I uzdaj se u Allaha, on sve čuje i ima trajno znanje. Sura 8, ajet 62. Kad onaj ko započne rat prestane ratovati, ne smijemo ga kažnjavati više nego što je zaslužio i moramo nastojati popraviti njegovo stanje. Časni Kur'an dalje daje detaljna pravila o ratovanju i kaže da je rat opravdan samo u samoodbrani i radi slobode vjere. On daje pravilo o ratovima ratnim zarobljenicima s naredbom da se s njima postupa uljudno i da trebaju biti oslobođeni po prestanku ratnih djelovanja uz otkupninu ili dobrovoljno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: pomozite onim koji čine nasilje i onim protiv koga se čini nasilje.